karasam, berekemdi karasam, içine ulangansıp baratam, oylum konsup baratam. Duygul çekekem jayın men aytsam, şunga boylu kara göz bala yansıdık söz. Gülgü gördüna kaygı yok, çekin gül götünde mayın yok. Kılıklı cibekleysin batın gönsün çürüktey. Kırdı oldun ünündey, mandadaktın gülündey. Ömür ayda yüzü çaşı uyu büyük boyu pasi gönlün azik işke maş. Sulu becer turbaylı, buna can düğüne gönlün çaşkancı dur cenem turbaylı. Allah izlet payketti men aytsam, aykıla verip kançeles aykıla verip bakçeles. Bu jengekemdin janında baykemdin suluğunduğun ançames. Men şamşıy menen toktul boyu başman tozok bol boyu. Buna hudulu bu kırgıstın bu tarif bölündü. Bu jol bastan budun ölçekin urpaka istey göründü. Olma düğüne bu canlan elden otur uzak biyike bilden oğdar eliyetim öndü. Oynam düğünümü kızıktan hasreteken ağrı kızı öner boyu. Men elimden şartlanam, elimdir buldu şartlanan. Men hasrettim aktavan, men hasretmenen maktanan. Bunu aytkanımdın sebebi, bu altın söz baktap çürgön turbaylı görsü. Ayanalara geçeyim bir o çeketli bildeyi taktap çürgön turbaylı. Ben hoş değilim dayan, ay menen gün götege veri. Bağrıma mumayasına rengine geçirdim kilidi dalgan nemedey. Sürep dursan bol onu, akındın arvaktanlıkların sürep dursan bol onu. Akınların arvak jakşımı çıran oyları oy. Oy tuttuk tavırda keteyin, uy. Bulardan tutman bu olsun toylar oy. Oh, apamızdan çekken kalpak. Men uşul jigitlerdir жооп кылайын деп аткан турмады. Чыңдыр, ушундай таланттуу жигитти бир аз колдонбойсо болбойбу. Бул жигиттер ошо бизи колдонбой койду деп ойлойбу. Апеке жанында бир жигит эки микрофон менен колун табылтып кармап тур делесиз деле буга чеккен жаап койсоңуз болбойбу. Бир тамаша кылып, сегиз жигиттер таланттуу бармаңыздар. Коюңуздар. Мүмкін болса жігіттер бат-баттан отырып алыңыздар. Қонақтар бат-баттан отырып алыңыздар. Екі жастың сіздерге арнаған бір өзгөчө белги бар. Идеалдуу баалар сіздерге рахмат. Екі жастың бошалыңыздар. Туғандар ели тартылды, аш тартылды. Saatın cebesi biraz önemli çatırlarından gez. Çekimlerden uzmanlarımız. Bahran Bey'le boşaltmışlar. İlgisiz muzda koyuyoruz. Mümkün olsa bir uçurumda sürekli tüşkülü isterimiz varlardır. Kızlar, cigitleri. Aslında biraz. Peki yaşta sürprizi var ya da hatırlayın şöyle bir şey. İslam'ı tasın. Hatta dostlar var söylüyor.
2 жашты bat-batdan qo'shib oladi. Jigitlar bat-batdan nasır. Rafat. Jilmaydi. 1 minut. 1, 2, 3. Rafat. 2 yaş. Orada oturuyorsun. Hazır. Kendisi. Kanalımızda başlı olan cemaat. Tamam olmasa, tamam. Peki kendisi. Жақсы бастап Evi ortalıkta konuda basar, gökmürtüyor 2 yaş özgürce dayanlarına жалпы meymanlarına sürpriz, sümü bir tatılay, ondan son ата-энелер төргі болады дейсіздер. Программа бойынша келіңіздер. Сразу. ата-энелер бар, biz ушул эресиге жетип отурабыз. Ortalıkta konuda basar, кезек 2 yaşta 2 yaş ата-энеге разычылык түрүндө өрүш. 2 жаш ыдап жатқанда жоролуп сілесеген ебетшінің қолымыз ауырды деп ойнап кеттік майсы.
Geldiler dostum. Sigaralar çıktılar, sigaralar. Gruplaşlar çıktı. Klaslaşlar var mı? Kurslar, biri ver. Bugün ayının kurbuları boşa çıktılar canızlar. Klaslaşlar dostlar bolca çıkmışlar. Jigitler hiç kim kalmasın dostlardan ne? Kurslar geliyorsun. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, туш келипсиздер бир жолу. Урматтуу Атлетикостун азиздары жана Аяшын Мутай. Бүгүнкү мына өмүрдө бир жолу болчу, өмүрдө бир жолу болчу тойгонун чын жүрөктөн куттуктайм, аяктан. Билесиз, экөөбүз бул жараткычтын таңын бирге көрүп, ушул ошто келип, бирге студент болгондон бери эң жакын досумуз. Аны танбайм. Эгер ахиретте бейишке менде кимсиң десе, мен сени издейм ахиретте. Мен сен келгенче келбейм деп айтам. Бул сөзүм 100%. Өзүм бир булактан суу ичип чоңойгон жигиттербиз. Тааса жүрсөм дагы жүрөгүм сенде. Чын досум. Албетте өзүң жакшы билесиң сөздү бирок айтып коелу. Мамлекеттин бекемдиги үй менен бекемдигинде, үй менен бекемдиги үй менен өздөрүнүн моралдык көз карашына байланыштуу. Силерге эң аттуу жана эң мыкты моралдык мамиле каалайм. Ар дайым бактылуу болуңар. Өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун. Дайым бекемде. Чоңойгон. Сизге рахмат. Классташтарға дönüp, жігіттер бәріқтары келер. Ассалаумағалейкум, урматтуу эгериш. Үй менен тойуңар куттуу болсун. Үй менен курган ишанга болсун. Бактылуу болуп төбөлүп, бүгүнкү ак баталар кабыл болсун. Эң соң. Ассалаумағалейкум, бүгінгі ақтойдың көбелері, аталар, енелер, айшылар, әжелер, бүгін ушунча жерде чоңдып, уулуңуздарға ак бата берип, той өткөрүп жатасыңар, тойуңар кут болсун. Урматтуу досум Азирет жана Аяшым, кармашкон болгон дайым түбөлүктүү болсун. Бактылуу болгула, бала чакалуу болгула. Кыргызда жакшы сөз бар, ата уул болуш, ардак эл уул болуш. Сыйлык деп коет. Дайым элдин кызматында жүр, элдин кызматын кыл, дайыма чындыкты сүйлө, чындык тарапта бол. Ата-эненин кызматын кыл, уул көр, кыз көр, дайыма тойлордо, жакшылык күнүндө жүрө берейин. Бактылуу бол досум. Жарпы бул группалаштарынан ошо досум. Бактылуу бол. Группалаштар эң соң. Рахмат. Классташтар кимиз? Ассалаумағалейкум, өзінің қонақтары. Мен біріншіден Айшыны сіздерге тазим, шынар болған өстіріп шоңылып, үшінді разыға жеткеген. Досым сөздің қысқасы, бақтылы бол, Құдайым саған ұзын өмір берсін, Айша көңіл бақтылы, балалы шақалу, Айшыны сыйлаған, жақсы жаштардан бол, Құдай қаласа, алдына қойған мақсаттарға жетіш, ниеттеріңе жетіш, бақтылы бол болсын. Анан сапалы жүрген, башқа мамлекетте жүрген, келе албай қалған, саштардың артынан чын жүргеннен бақтылы бол. Құрбыңыздарға кезек. Үмітай жана биздин Аяшыбыз Азирет Али. Экөөңүздөр эчкачан жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин. Күлкү бул бакыт. Ар дайым бактылуу болуп жүрүңүздөр. Siz dagы эч качан камсыз болбоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, досум Азирет. Мен силерге бактылуулук тилейм досум. Биз айта турган сөздөрдү айтып кеттик, кайталаштын кереги жок досум. Биз сизди, мен сени досум сыйлайбыз, биз баарыбызчы. Сен биринчи учурда келгенде бизден өзгөчөлөнүп, баргандай бир өзүңүн мүнөзүң менен айырмаланып турушсаң досум. Бүгүн Аяшым айтып коюптан, уже бактылуусун Аяшым. Мен Азиретте бала болгум келет да, бул ар тараптуу мындай ар адамдан издей бербеген бир мүнөздөргө ээ да буларчы. Ушу өжөлүүнүн тайба досум. Ушу бактылуу каалайбыз баарыбыз. Жана келе албай калган достордун атынан дагы куттуктайбыз. Алыста жүрүп. Ең соңын. Рахмат. Болуптар. Жаштар. Соңын. Эки жаш куттуктаңыздар. Жалпы достор.
Жаштардын урматына бир ийинки бий берели. Анан бата кылабыз. Бүгүн осы эч ким эчеме кетпей турсун. Жалпы эле жаштарды деги эле бүгүн тойдун коноктору ордунга бийге чакырат. Дагы биздин бир таланттуу үйнөбүз Бахай мырза. Бейбіт достар. Қол қосып, қол соғып тұрсаңыздар болады. Beni şıdattı, anlattığım Murat Can, anlayın geçer, yaramlıkla
Ақсақал енелер, оңа болмаңыздар. Ошол жерге өзүңүз микрофон алып барабыз. Ошол жерден ат бата бересиздер. Урматтуу биздин энебиз Чыныкүл эне ошол жерде отура бериңиз. Жана Олжан эне жаныңызда калабыз бата кылуу үчүн. Ora кылабыздар. Салайдин ага, Айнесинже, Алтынбек куда, Гүлбаршын кудабай. Сиздер бул тарапка чыгасыздар.